Assalamualaikum. Ahorita empezamos parte 4 de cómo contar 3 letras y leer. Ya zabar ya, za zer zi, nun pesh nu, ya zi nu. Za zer zi, nun zabar na, ta pesh tu, zi na tu. Mim zabar ma, ra zer ri, da zabar da, marida. Mim zabar ma, lam zer li, kaf pesh ku, maliko. Waw zabar wa, lam zer li, ya zabar ya, waliya. Ja zabar ja, jim zabar ja, ba zabar ba, ra zabar ra, jabara. Jim zabar ja, zal zabar za, ba zabar ba, ja zaba. Fa zabar fa, lam zabar la, kaf zer ki, fa la ki. Ha zabar kha, lam zabar la, qaf zabar qa, kha la qa. Ra zabar ra, ta zabar ta, ba pesh bu, rata bu. Sad zabar sa, dal zabar da, mim zabar ma, sa da ma.